Wa kiama kia Jubilee ndene ya Meru nibekite mucemani kwa radio rabaye kirenya kiama ki ore munini wa mutongere kiama kiu Dr. Fred Matiang'i riri kuliunga Meru mweri twitite pakiruro bisiche kiama ki ndene ya Meru nibekite kanya kakinya kumeneria utongere buraburo kaitene kana ntubo itie kwa murio mauta bakiwa bone nkula na mawirana yawa na buko injilia akenya bunene bitike ambati urano mukaririte wa kiama ki wite bakarunga Meru rite mwanya ndene ya county ya Meru. Arambe, tupiri, bele pamoja. Tupiri, bele pamoja. Turi aja ja kiudhurano kana committee ya Jubilee Party Meru branch ndiaria on behalf of aspirants na members, supporters na committee chionde nonto tutirimanete aja kumenyithia Meru kiama getu kia Jubilee live and kicking aja nio office resident yetu tugikaribisha Meru o kenda bakomba kuchiandikithia baria baina weru kana wendi bwo kurungamana kiama kia Jubilee aspirant. Our presidential candidate akethera ariongete anytime na tukira twirugora office kwou kuma thai atukubwira office ne rugori njoni kenda tumba kwaraniria tumenyora tukathia mibango yetu kuma thaizi na kuendelea 2027 kenda tukaithurira utongere bwega bumenyithwe nkuruki batu tugwatanirite na United Opposition baria bakuga i one term nenya twingo tukona i one term kuringana na mantu jakari tukimenya utongeria bora twina bunu tongeria bora butiagirite kinya kindogo na negitare kugarura kwa vijana itukuburia babu bara batena kura turi aja tukiambiria safari ya kuiregister kiama kia Jubilee menya utumba kuiregister kiama utejuketie kibandi na utejuketie kura tukia kura kenda tukomba kuiregister 2027 tutumirie tudure utongeria bubwega tutongere twikiama gitu kia Jubilee. Igitarire yakwa ri na Matiang'i no aretire changes nyingi muno. One, no atumire turauma from analog to digital. Number two, naugire kigerio gikaiwa na gitairwe. Na rira ari wa interior itukumenya ura kwari sawa sawa. So itukwenda leaders jaba wananchi bamenye antu bara bomba gututhuganiria na tutegere bara bangi batikumba tuthuganiria. Batu tuna presidential candidate wa United Opposition Dr. Fred Matiang'i na kwina manthi uria kiama gitwathite kana uria constitution chia political party ikari tukethira turi na candidates bonthe ward level constituency level twitetie ou kwina wananchi baba ingi muno mostly youth na bara bangi bataringa kura baethara batekwerawa the process ire kuringa kura na ito kwenda thirikari implement that before twita kuringa kura 2027 kenda kila mtu roka ringa kura ethera kemenya kura na ateringagwa na civil society by that opportunity ya kuthomithia wananchi mantu ja kuringa kura kankwira thirikari iri kuo ya President William Ruto mbere Jubilee tutiko over thirikari ringi thai ya subsidize kinyabia kuria bia skuru no twana naraitithirie mauta ng'ombe cietu cia Meru naraithirie cionthe cibitari cietu twina shinda na tutumire ndawa NHIF ite na mitere ekirere witwa SHA ite uturutira ngui boya koitu mwira ndeto nyingi cio turongogia areke achi atumba gwitithia mauta na 40% achogaringa twinikira 10% chiringi 30 iraritithiria bururi atwitire 10 no twatire itakumagi 197 nira mbere atwetheria 187 it was fair enough so naritithiria mbecha atire na minya ndururu that's why to mwira isu no teacher urongo atutano rongo kabisa Jubilee tukoni tukomba kureta the alternative government nundu thirikari rere ku tuthegete tukona maiche jaraitirie icho burona maguta jaitetie ja choka ja neko naru kuona nya policy cie thithwa imwe itotogana itona te kuthithwa Jubilee bele pamoja.